Ahee, nomuka nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta kha loko Dr. Joe Shirimani va xengiwa hi muyimbeleri wa vona. So hi ti 23 ta April of course a ku ri na CD launch ya album ya Sayicology ya 2022. Ni nga vula ku ya yona yi fambe kahle swinene. Like kona ku tele loko hi kha hi langutisa languta some of the live videos ya loko u cheka kona ku tele swinene. 21 mark I think ka 21 ya ku tele swinene. Where's that part na hoyle? Yeah, as you can see ya ku tele swinene. Ya ku ri fully packed. Yeah, ni vona eventually a ri successful swinene. However, loko ni fika ni languta ti-images ta kwale ka Simple Kitchen of course, ni fike ni hlanganisa hi image ya dlayanyoka. Dlayanyoka loyi a nga ka right kwala ni ta tlhela ni fikela tin'wana ti-images. So meza lo dlayanyoka ni muyimbeleri wa Dr. Joe Shirimani mani kuma yena. So swi vula ku i lo hi xenga because imagine sweswi ka ha ku huma album ya Sayicology i bife Dr. Joe Shirimani ka ti-track to tala ngopfu laha va nguxe wa ntlhanu wa majaha ya duma njhini hinkwako like yi le ku reference-ni kha yi bifiwa but he was there a swi make sense. A swi make sense a ni voni point yo yena a ve yeleyi ma vona nyana like a ni tiku a sapota yini mani vona yena. Loko hala tlhelo na Mr Post a dyi ri kona obvious na do obvious ti-performance ta to yi bifa na Dr. Joe Shirimani. So a ni tivi ku point ya yena yo va a le a ku ri yini loko se vhele vida ni endleni previous yo kombisa ku mamba a wu ri na yena esukeni le. So question i ku ta sala mani loko what if na yena u famba a tirha na Sayicology loko swi tikomba na ku le ka team Shirimani a va khomani ngopfu ma vona. So a ri hezi leswi nga tshamisa swona sweswi maybe ta va na response yo why a yeli even if loko ku ri maybe a nga ri chomi ya Sayicology a swi nga make sense ku ya a tlhela le ka CD launch ku ri keni ku ya chingeriwa or ku bifiwa munhu loyi a tirhaka na yena ma vona. Hayi loko ku ri a mi nga za subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.